wirigiro bwakwa murithiri o Meru TV ntuko yaku nitete na mbere kwagira kanko gwate ogeni akiri nteto cheto chetha mugwanje ni ukambita Kathure wa Mburugu tukiambira ni gutwika thirikari ya county gukurukira obici orungamiri no tegieri ni barutite mukana kiria karibare abagwetikiria ndithia chiao chithurikithio ronka kwena thoko ya Mikindori bakiuga no ntubukuthukange biashara bakiaria uria ni mwerekera obici ya Alhaji Mwendia auge na radio riongete kinya kiri thoko eu na rutite mukana kiria biashara bau barabara mikite na kuga wenyange bobu ingine ni bumanite na ndithia ichi itwikite cha kuthioromka kiria kwena biashara chiao na ndia biashara baba ni bakoria thirikari ya county kuigwa igitonyera na gutigira bakweberia ndithia ichi wamwe na thirikari ya county kubokoria biashara baba kuigwa bakiringa riboti kiri mabitha kenda gutigere karere gukinya muthia mutugi wa kiambia na riboti yo thirikari ya mutumanto ithinge gukurukira rwangi rwa gutegera ritingo githirikari ya kaunti ya Meru ni ikinyitie thokoni ya Mikindori kuthikira kiriro kia biashara ba thoko iji na bubuni kumana na kwangaikwa ni ndithia muno mburi na njira ya kuria into bakwendia ng'ombe ngorwa ndithia yothe ira yekagwanja ekigwo ya thokone ko twenyangeria tuithe twatekerwo to yatorethia mbori kona mbori na ngoko ruga thigari ni ingilie mantu ya town ketha ni town nene na irete kwa municipality imbito etherete mundu na garinto bia na aramutie thokone tuite thokone ko thunkuma urira kurwa na anto thokone na oni nkuromba thirikari yetu ya county na national government ara yombe ke igunkumira utuwatia kwera ndikiti thina yethirite gari ya kirondo ya nkoye ko ya urethi wa ng'ombe mbori ngorwe na kinya kuro ya ikuranda ndorene ya thoko yetu Mikindori ne kinyete status ya kwethwa ye thoko ye no theru bwayo ne kinyete status ya wetwa kinya municipality na ibu onto bato to kuwa ya bora town ira inge into bibi tioneka Mikindori ekethra irine exceptional na gwo wina ndithia ekwe kumara o municipality oigwe ko gwato gatinda gukiria thimu kiringira muntu ina oriku na turenda kwira antu ibakarie nyomo ciao nja utitikirwo muntu areta mburi ng'ombe kana kuro ciawe tauni kinonto tauni yaitete kwa municipality akiaria mwerekere kirwangiru rwa Alhaji Mwendia na kinya murungamiri wa thoko iji Silas Kaberia ni bekirite wira ni biashara babati thirikari ikakandana na ndithia iji na kinya ene mo stray animals tibatere kuria town tibatere kuria thokone na racha itakario kana ikuringira governor thimu kana ikuringira MCA thimu kana ikuringira MP thimu don't call OSPD don't call my office because office uchione ichicho duranete amona tika ibangani burato hakikisha otestrian mwenyemwe hii Mikindori town no mwanka sheria chiambirie kuthingatirwa na antoba Mikindori ibakohindi ko ya kweberia nyomo town ibakohindi kwe karo andonda in town na antoba ubaire kana badato maximum baraba bakomya mitwe then thirikari kandio nabo era Alhaji atumirete kanya gaka kuromba rungamiri ba town na kinya municipality cia Meru kurita ngugi yao bati gutonyerwa ni kinya na siasa bore na powers chonde within your areas of jurisdiction returning ngugi boteno gwa political interference or any other form of interference. Korego ntokomwe tokukogya naroto political interference ngare gwato muntu naringire muchiacha ora kanoro ngekana munene ore ngitu kandombe anene beto na chiacha beto lekeni nguge eritwe totenya nyasa kyanto barabatena achiacha bao na nene bao totegwa tangare akechianto barabatena chiacha bao na nene bao totere yasesi anto barabatena obatetera kurerori itoro kurokera mbarie ne jobichi anene frani itereaga moram itereaga mudanga na ara nene bao bena ma contract onto bobo no mwankabuthie Kuruki na aritete mukana kireba guchiethia ibitha ba sekta ya matatu tauni ya Mutindwa kena mijo tendi significant
kwethera okeritaga ngugi ara mutindwa na te mutindwa yo kinya kwethera ko mutindwa jonge kaire ore criminal ogote officer wa county, you are a criminal. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbeta Mutugi wa Kiambi. Na arĩmi ba Ndĩrĩ kũmakĩrĩrwo nari nĩ baritĩte mararamĩko jao ikuthũkanga kwa barabara makiuga ũntũbũ nĩ bũtuĩkĩte kinyamara kĩrĩbũ mũno ĩndĩ rĩrĩa bagwĩtithia ria rĩao na kinya into bingi bya ũtũmĩri bakĩaria kĩrĩmo chemanio arĩmi baba baugĩte biashara yao ya ũrĩmi nĩthiĩte na mbere ĩkĩnamaga banontu bakũthũkanga kwa barabara bũtuĩkĩte bakũbanyamaria kumania na ng'endo iria bagũtũmĩra mũno barabara ici kwĩta thokone bakĩromba nandi mũbunge wao Mũgambĩre Ndikiri o amwe na kinya MCA wao Makena Marogocho kũigua bagĩtonyera na gũtigĩra barabara ici kwĩthĩrwo ikĩthondekwa. Mwenda Olaiboni ena riboti ĩyo. Akiaria arĩmi beria kuma wandi akĩrua na arikaita karabokari na mũcemanio kũritana moritani ya ũrĩmi nĩ batarĩrĩtie bora moritani ya baguna kĩrĩ ũrĩthi bo agĩtarĩria kinya mathĩna jarabona kĩrĩ ũrĩmi bo bagua kũthũkanga kwa barabara nĩ gũtũma kinyeria rĩo rĩkathũka kaita karariumĩrĩtwe o amwe na kwĩthĩra batĩona rũĩ rwa kwana rwa kũrĩma. Kĩrĩa ndona nĩ kuona mantu ja maingĩ mũno mathomo ja ng'ombe ja ũrĩmi ya beterese ranta ira komba kugura ngacho akabenye no ngure organic kugia ndere ni kuthongi muno no ndo andu bagutana sana kuzinda wa bataraisa na ile ine to batu na akiruji we ya ngombe kumeria reli na to kaita mwini kabisa unatokomba lakini dhina yetu kukuni na ile ina yetu njira nene kwaura nja cheja mitoro waki ukinya kukiria rarete tani mu kaito kera tukari meria ringi sana thina iria tumba kikwariria cia gukurukira no ngakitujira tutuiria ria turigita rigitika no ntubo kuja kwithirwa njira ni thuki bonge sometimes tutekuona into bibinge bira bio tutethiria ng'ombe cietu ciumba kuona bia kuria yani roje itwagite ndoje ira ciumba kwithirwa igatutetheria kwithwa twikura yoyo ura twaritanwa ng'ombe rienda irio bibioro nĩ kĩatho kĩokinyĩ atongeria mwanya aria MCA wakĩrua na ari Makena Marogocho amwe na baraba kuromba ite ara baritĩte mbeũ mbithi ũtonyera ũrĩmi bakua yene njĩra ĩmwe yotiĩla nĩ bakuona ngũĩ cia kũritana bate kũria ũtheri ukateka ukainvest mũciari ukainvestira muyuthi oku ng'ombe emwe antu rimwe itugwita tukanenkera mwana mbeca kenda etagura bonda eta kuitithia bonda ona biria kona the same way jonto itukumenya uria bonda ikuingia no customers batinge yu muntu omba gutinda the one day na kethira atira make uria aringienda ku make lakini ng'ombe ezi iria riri geta utire iria riri tithira rina market tukwiro aje iria nandi 1 liter eriuma 54 shillings ukanenkerwa end of the month 52 ugasavirwa 2 shillings iria ukeja kunenkerwa as dividend ukateka nandi mo youth akembrace mantu jaja jontu nandi bo bakomba gwita inya internet ine utega irio bire bibuyete kwewa ng'ombe there is a lot of technology iria benio bakomba ku embrace na bakamitega kenda bamithingatira kumenyera ng'ombe kwa to me it's a good business for the youth baka venture in na atwe achiari itwethire twirende kwa muyuthio portion iria kaanda thara te ng'ombe yake na ndende acoka auga agaitira irio na yuthi tonjo ni aja kwina karia nyo mbeca iri kinya utinda kugo naruo mwirigirite kwandika ofisi no te ofisi kujukia mwana o endo gatitaniria ukona ara omba gwita kaja ugakunya kethe ikangiri 20 kinya keja kwethe mochiari wa toromba naruo mwira baba kana mami ndenda kwambiria kurethia ingwete kyote mochiari omba kurema kwa mwana capital ya kwambiria kugura kaja no ntunja wenja kana ngiri 20 ukamiriria ina mieri 5 miriria mieri 9 numbo bekira kaja ko nyume miaka iro ko nukwambiria gwikira mbeca muko ne youth betu kana ana betu papa banini youth
joineni mantu jorimi ba ng'ombe na bo abanjoini ukethere nya wina ng'ombe ciaku igiri ka wina ng'ombe emwe ukomba kwenderia karia gaku o kareta karia gaku na arua rujo ukaeja ugeta ukaewa karuni ukongera kang'ombe na mantu jo jombo utuma tukarama muno na tugeta na mbere bwega. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni. Nawe mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi na meneretie bonene mithukiririo kuonekana kireme chamani ya kisiasa akioneka muno kuithukira mbeo mbithi baria bagutumika kuharakania michemanio iji akiaria muthenya Njogoro igitara ejana gatenti kire gikundi kimwe Susana ugite tabia iyo itiagirite kureta mbithukiro na kinya kurwa ugite ni untuboti agirite ri wa kiromba chiari kuigwa bagitegera ana bao batiga itonithe kire wenyangia tabo manto magunisimu kuga manto mama mbeleti da ino bati mzuri matikore kuingia nawe konto komwe gutiruva mushemanio tene kwa nonto ndega tokali no kokegwa mbomu yagerwa no kokegwa muntu gutemwa na kibanga bakiaragania mushemanio ninkwera ngaibwa no nditari gukinya muno ko wetu Tharaka Nithi ninkoromba murungu etigakinye tuthiri twemenyereni emde no nkore ngiri 3 kuthi kondwerera lakini ugatemwa na kibanga kagitwa njara re ngiri 3 ciaria miake kaya bikibiki akweka bunjoka ekenda ngiri 10 ngiri 3 cia gutethia ana beto baririe ni bwega muno obere muntu enda wawini onkwenda mkunzi cia kondwerera ndina ana bakwa na bamuruaja na baraje imbekera kirori bae bakarweka ireni ukabongo bwera ukathi kuona mbere tanto bakarwe atemesa gitonga nchweranto 10 chief nchweranto 30 maki nchweranto na wera kiamekyo muntu enanto 10 wanda koringa thimotelu mbere ekera bakunkareni kwaragania mecemano ya itha muntu nathiarie ndeto cia kithikeru ibibo gatarora boko gitata na bara begwetie ate bakathurwa kura no ntibako gweta Professor Kithure Kindiki na William Samoei Ruto nakarutete wira ciake na kenderea kuruta bataro na wira barutete na gwa koromba gete ugaechiomia urute wira na wira onenkeretwe kenonenkerwa mbio onenkerwa gete otie mtu akarera cia mtu uronge atenda ya ganda tinda kwendia muntu bompe kura kuna ndaro kama kaireni bwera bondo letembio kaireni na kithangani ukwa bongo bwera so ora kaya bwera suti bomoro na getenge no ambio no anguo ora kaya bwera suti bomoro na getenge no ambio na touga terere muntu na yendie kiama yake tokathitho kori na we maito kwendia ndigo imbendie ciakwa buri tembwirere pora ciena sukari ndongi pora itona na maginyo pora ngambe kirete angambi ende tiaku tiantige kuga ciaku ntore kangu ciena maginyo wo wacha kuchena maginyo iwo yebokera customer wendi ndigo ciaku ithoko tore kanwa na nimbendie ciao ciakwa so mtoka goko agwana kwendia yundie endie yundie atigatonge TSP muntu waringiria TSP tokengirana wabanga kwendia ODM no broad base endio ODM yaku kiguza TSP tutakoseana heshima. Kwa hivyo mtazindi kuuza chama yangu naito watanena deputy president wene ndiye UDA yake na nimbendie TSP yakwa oraka gorwa gete hata agorerwe na nyo ntikuga suit wenda ko muntu ageke TSP omuntu yo areo kwenda ngwegete hata ethongame manto makwero suit mo makaura na ati ni bwana ndo banduri ndo TSP nteno ambio boga boti kwenda kabiribiru wenda mware wao wa mwindu bokathura mwekoro bayanto bakwa bionda gitegana na tutendi tureso 50 atendi no kwaretera kaireni mwenderi welfare itendi kubuko maneo kenda baongera biesi yose tebubanki na mbuge gikini kia makinene kire tunkira muthenya wa munthi nuntu wa mwesimi wetu gutucerera na gutubingiria kiri kaniro kira atulenkere ligitariria twandikire proposal. Ibwaga sana mutegeri wa Meru TV na uni watu gwekera gatanta kire nteto chetu itana mbere na gotuthingatira kinya kire mitandao ya ukinyaniria ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya ni ukambita Kathure wa Mburugu.